Il-President tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, Christa Shweng, li bħalissa tinsab f'pajjiżna l-Konferenza tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku l-aħħar preparamenti biex issir l-importanza li jkun hemm koerenza bejn id-Djalogu Soċjali Lokali u Ewropew. Nnutat kif id-Djalogu Soċjali f'Malta huwa b'saħħtu ħafna. Hija faħret id-delegazzjoni Maltija fih dan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew fil-Nnutat li dik Maltija artistiku tan-Nnutat Very pleased to be here in Malta in order to strengthen the cooperation between the European Economic and Social Committee and the MCESD, because what matters for us is really to get to know what's happening on the ground. I was also very pleased to see the Parliamentary Secretary and to have an exchange with him on how social dialogue is functioning in Malta. And I think we can be proud of having a very strong social dialogue. And that is exactly what we aiming at. Hija tkellmet ukoll dwar l-impatt tal-gwerra fl-Ukrajna fost fuq il-qasam tal-enerġija u l-inflazzjoni. U saħqet fuq il-ħtieġa li l-Ewropa tħares lejn sorsi alternattivi ta' enerġija. Għan-notte bjanka ta' din is-sena se jieħdu sem mal-500 artist f'50 naħa tiegħu is-segretarju parlamentari għad-Djalogu Soċjali tal-passat tal-mod kif l-MCESD ħadem waqt pandemija fejn ħaddem u rappreżentanti speċjali li ġibdu ħabel wieħed flimkien mal-gvern biex ġew salvati jaqbżu l-impjiegi. Is-servizz tal-prinċipji li tħadmu waqt pandemija li għoddu wkoll fi żminijiet ta' bħalissa u vjaġġi kull nof fil-qasam madwar il-pajjiż kollu. Id-dettalji kollha bil-programm jinsabu fuq is-sit festivals.mt jew il-paġna ta' Facebook Notte Bianca Valletta.